Vodim te na edukaciju o pasivnoj zaradi uz metode digitalnog marketinga. Ovo je 4. seminar koji sam organizovao u ovoj godini i održan je u Novom Sadu. Prvo se okupimo i upoznamo. Nije masovno kako bi kvalitetno proveli vreme. Otvoreno govorim o svojoj online zaradi od pisanja za tehnološke, edukativne i travel blogove, YouTube monetizacija, affiliate marketing sa puno realnih primjera i brojeva. Zatim pauza za ručak i networking druženje. A onda nastavljamo sa edukacijom do 17 sati. Naredni seminar je u Beogradu 9. novembra i ukoliko te sve ovo zanima, pošalji mi edukacija u DM. Utisci polaznika sve govore. Posle ovog predavanja kod Miloša dobila sam mnogo novih ideja kako bih mogla da monetizujem neke svoje aktivnosti i svoje interesovanja kroz pasivnu zaradu. Definitivno je kurs opravdao moje očekivanja jer sam dobila, čak mislim, 10-struko više znanja i više vrednosti od onog što je u njega uloženo.